Kat kum kita long kubor balik lu mentah kesni. Kajing ya bro kalau poi syaka aspa nya kriungut pat palat arak spangut. Kila mensau hadu setiap jong kesni. Thursday hadin kajing tua kendeu ke basyake hakijaka lum hajan nepadi hakirela Wayanad distrik. Menteri Rangba kakirela upina rai wijayan ula pentikna baki don hadu aspa sopheungut ibru kiba dangja rangai. Kadba palat cijar sospangut kila nak ban pelaim na kijaka bala syakta. Ulahul kandi bat kapriyanka kandi bat ukesi winu gopal kila poi syaka lingswin jongka kannor labu ban lej jengok ya kijaka ai jingrap bat shna kam medical college bania kendu ya ki longyim ki bala syakta. Nalor kata kejingilang jong baru ki parti bal penyait da UCM kirla upin ngarai wijayan kanlong hakate ke distrik kadba kikam wat bat pelajim kidang yai kaman hakaba on jadon bentalang kitna ter bat kibor sipai katkum kitmai kubor na manu rama sipai kilasna ya kejingken bailai ham mudak kai ban perstet ya kikam pelajim UCM wijayan ula kedeuru ula thau saus Susandali kijaka ai jingrap ha Wayanad distrik kiba ai jakasa ya palat lai hajar ngud kiriu simet la syak kerja jaka